Sokoro na mambo ni kama hayo. Asante sana kuro kwa Bernard Ondieki kunasema jilichia Keroga kina Ukanginya Ngoto Pito Mosamaro mnasema mkondani Henry Muko bwana na kuona kwa mbali wagotabanga nimsalimie sana Ronald Mayaka Brigadier na wajibu nimeutekeleza unege kosi tuwabeire yange kigimeligo kumanyalia muri kerena kwa guchinguru manasa magazeti yeli tukolia lero nchebu na botambe ngoro kwa du omonya Kerogo na nchebu na botambe mwancho mo tekeleligo ngoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya subuhi bwana. Njema sana na Mungu anasaidia. Nyasaye numya. Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi. Ere nomu ya. Ere nomu rwakare. Na ende nomu chia kare. Na ere alfa. Na omega. Nje ayenga no alingi. Na ale bono. Na ende nabeo. Kale na kale. Na ere umutongi. Oigoro nense. Kagi. Na biyansi ebiraro. Inga gia yanje tense. Oikakaru mwana yomo moima. Ngonde wezi oramu igenda. Tasira. Kulende. Anyoro obugima bwa kale na kale. Lingana liaye. Atena amacha ale moyo. Kagi. Amaisa erende. Netaya. Elieta liaye nerimo. Igakoro kwa Nyasaye. Tigatigale kwa Nyasaye. Kweli kabisa bwana. Ndivyo hali ilivyo msikilizaji. Nilikuwa nimeanza kutetereka kidogo manake hali haikuwa shwari pande yangu. Kwenye wajaki legozu. Lakini mnatoko likuwa nilitalia mwanero ngakatira igakare. Aye. There is power in the name of the Almighty God. Yes. Kweli kabisa. Bana. Nilipendeni tu kwa haraka tafadhali. Ni kweli. Omotegere linale na umerete. Akuro kunga Talia Oyando. Talia Oyando? Yes. Ni usiamini. Talia Oyando mmoja? Si ule mmoja wa redio yule. Yene lieta lirebo. Babuge kaili. Kuruwa sichinzemo chirichia Keroka. Talia Oyando. Ananiambia yuko ndani bwana kama kaa. Wante betingu kuwanya maiga mange sana. Jina nzuri sana hilo bwana Talia Oyando. Very unique. Asante sana nimesalimika. Alafu igorontu wale ngomo safara bumo gina ele na Gesire Munga. Inanyoreta mugako kurugunga Zedekia Onyancha. Zedekia Onyancha. Nere chairman ye Kenyoro asinkuru actually. Motegere itomo nene sana. Alafu motegere naro itomo nene sana kuruchinsa mo chirichi atingo kurugunga James Ogeto. James Ogeto. Lakini so abogere chache. Ali manga ya itibo chache nse. Ndio. Asile timo mroma obadie kurukunga mwalimu Zakario Malibogeto. Pole sana. Panto bonsi tokuba ingole nene sana kurasi chinsemo chiria. Bongi na rume Nyororo MCA. Omonyerero ward yule. Yes. Peter Otachi. Na alivua ground 2027 ina mambo mengi sana sitaki kusema. Ina mbwembwe za kidaki. Ina mahanja mkweli. Nakwambia. Tusubiri tuone hii 2027 itakuwa ni uchaguzi wa aina yake. Itakuwa invite Diago de Brigadier. Otale korera rivia Diago so siasa. To bese ko so asisi kero frustrated bobe. Kora checks and balances. Kind libekira diri yawo buya. Saba sika. Na adebeka kaganje gite karasi gitaka opi. Otherwise ora waise kunyari kukumizana by the way. Hata familia yako inaweza shangaa. Kwani dadi mami namna gani? Mambo vipi bwana? Lakini ndivyo hali ilivyo. Tuzame ndio. Lakini before tuzame Phyllis Bonaya anasema yuko ndani no mwana Brafins akiwa Runda Nyanchwa pale. Sasa tunaweza tukazama kabisa. Njomo tukere bina botambeko kwa nembo gazeti ya Taifa Leo tariki ya nkuligire libuyaga kwa kina kirefu chiri 12 cy'umutinyo gatana somwako yo 2026 lituko nelia Ejumanne ikiwa basi ni Super Tuesday. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa kwa ni gazeti ni The Daily Nation tariki chikoro 12 cy'umutinyo gatano mwaka 2026 lituko ya Jumanne ikiwa basi ni Super Tuesday. Ndio hiyo bana super na vile umesema basi tupatie headline. CCTV phone data to nail priests killers. This is a very unfortunate story, my brother. What is happening in this country? Peji yakabira sega seti yiganko mulikerere ngana kia matanga abe atari tukuligoro imea Nakuru kuyane magega yo murandi yo mugo itwa we kanisa ya PCEA goitwa n'abantu batamanyekane tia sebonega yatebekanire nga
aba tukikorwa sekombekelia wakorobo tukiga Kenya ya DCI ndio mbacha bakarusie video ya CCTV ekereke beke kiarenge gokorekana ndio asego tebekanange video iyo nebonete kobe yemase bintu birachi gutume kwerinde gotema kubanari abantu baikiranetie ubuiti obuiga bumurandi oyo kamotegerera sana Rigathi Gachagua, former deputy president of the Republic of Kenya ogotebanga there is no way umurandi buno yega bwekerengo kiaye aranyare goitona abantu batamanyiri eserikali bwate video ya CCTV ekorokinga nkikia bete ngoyo soete lakini still ntrar reaction inde yonsi ntura igu response inde yonsi robot rondro sindo ruwa bwatukiwe and ruwa bwatukiru cha saba Kenya a lot of question emerging mahuri gara mange kubwa machibu a lot of questions tumishi wa Mungu kuuawa bwana kinyama bwana bakote bange esimi yaye ya ireire abakagiro babere ko bikubyara so nkagetenga serikali ngenda ko robotuki and by the way ense ya Kenya came to realize asama ngana intelligence ense ya Kenya ni rebosi sana especially Sorongo West and Central Africa ense ya Kenya ni rebosi sana so we hoping and believing nga mbako robotuki boronge na bali bakolete egekorwe kinga baretwe nelichiko ndibwatie ndikole nsemo yahe Magano ni gora sepeji ya kabira se gazeti ya The Daily Nation. Bwana ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, wasi waandama familia ya Odinga. Wasi waandamana familia ya Odinga. Emusana no gege nderete yuko kumisana. Wasi ni nani? Wasi unajua ni mtu ambaye kidogo anaenda kinyume na matarajio fulani. So ukiasi kitu it means unafanya kinyume kuagetikire njere kuagechire maminja. Ndio maana wanasema mtoroka kwao ni mwasi aendako aishi. Kitoroka kwenu unajua wewe ni mwasi, umeasi kwenu umeenda kwingine, lakini huko hakutakalika vizuri kama nyumbani. Iko nitaweza ruhusiwa niseme mwasi mila ni mtumwa. Sasa unajua ile ni nyingine pia. Fine, lakini yese context hiyo. Kama access. Esenge jo metari endero yari gotoke yende gotebanga mwacha mila ni mtumwa te hiyo. But equally somebody can understand what we're saying. Thank you. Yeah. Mtu anaweza akakuelewa unamaanisha nini. Si lazima iwe hapo. Ni kweli nakuelewa. Maana yake tuko na misamiati mingi ambayo ina uhusiano na takriri. Vitate na vitagwi vipo, vitawe yani, mambo kama hayo. So gaga ni ndoche Oburu Oginga, Kiswahili yegeno inyara sana. Ni ndoche Edwin Sifuna, ni moroche Ruth Odinga, ni moroche John Mbadi. Ga bona bagote banga Mbadi kolengana na Mbadi atangeke amegekya ODM ngelikia magiya familia na mangana buna ibono hali si shwari vile imeweka amekigea ODM gesa Raila Odinga asiribu kumabwae na ndio tosomere ni kurwa especially bana siasa ana the Odinga ODM by the time to 2017 that's what I prophesy ingio ya karo na bado tunangoja ingio ya karo linda mwananchi ngoro sirege nteke yao lakini neke ama Raila Odinga neke ama Raila Odinga rosetie naenda kakirinda for a long time no manyetekero litunda liororo kwa mitero mwana ya ruro bosolio lio LLP na kirigo tigaralira no ngoko teko jagoria na roje koke kote malimo lakini tora atware 27 koregana no korra kwane iyo ni igotora beto kukonanga elineli tunda liale bas okay aja tusubiri tuone mugano ino ora sipiche kabiri gazeti ya Taifa Leo at the same time bakalimire mubono igo barachikonyo barachibesa chinke sana actually asoko na bataba kuna juchibesa chinyinge kebere ngona chubari chinyomba chi housing levy amangana sha amangana NSSF ekero kuna jubinde bibionsi pi igo konyo baranga kwa elsi toyo Epeji ya gatatu nebo atumugarunga na kibono Rigathi Gachagua bara kinane aseke gambero na Professor Kithure Kindiki kubatekana ne affidavit ya sworn ye cardiologist munyagitali oli Dr. Gikonyo oyo wale jinga
president Uhuru Kenyatta president Dr. William Ruto na mwakirete simi kumanyanga na kiafya ya Rigathi Gachagua riria arwarete petition yagenderete Kindiki hata itenga achiko mugore ntukurunga cross examination asike gambero muno mwakiri kumubulia mabolio kupatikana ne affidavit yaye hapa kutakuwa anyway sijui Kindiki anafikiria nini hapa lakini kila mtu watu bosibole because he's a lawyer. Yeye ni wakili. Sijui Mondonaro nyako wakilishwa na Kindiki. Kindiki is a lawyer and I've not seen him. He's a lawyer. He's a lawyer. No, he's a lawyer. Yeah, that's what I'm saying. Yes. Na korogwa dira kina so ere kali yo mwakili. Igasomiria abana karo kende bakuwakilisha abantu. Yeah, because mambo ya sheria. Imanya go so ase page ya kane. I think the president of France yabwenerete ko reduction inke. Yo jira Kenya ba BF. Yabe takia jeje bana. No, I don't know whether you saw it. Abakenya bangete kuoga na koraganie kire forum wegenderete. Maita kaimo kiri konda ate yabantu hey keep quiet. Oya muda itiko tege rabara ibale musia bagukwana soka genda. Mbama yetima chika ali chise chichigenderete. That's what I'm saying. He should have been inducted inga. Lakini wende Kenya especially yonyenge ngokukwala kurugosia abukira so abantu ya. Abogiriwa. But I think there's a difference between a developing and developed country. Thank you. Yeah, there's a very big difference because the way abazongo n'abantu bali bangumva bakora imirimo yabo n'ibintu banchira bari disciplined. Africans sintolivo. And they are trending sana by the way. Naro sasa wakora masoesi yako monyoka sana. Nacho geti. Mbahumera tena Eliud Kipchoge alia. Kipchoge. Naende naro chinga Emmanuel Macron naro che yani gabwate simplicity kete garo monto. No, thank you. I wish abara inona bense ya Kenya mbasome gento kurwa se Macron. Macron ya ari gotara in fact ye town ikatiko chia se conference yale. Lakini again ni chijamu chigari 40 chete chiko kwa Montoya there was nothing like that. Again I'm using now abasai konyora liba galio kosoa suburai. Iko bako ba chap chap. Exactly. Yes. Tima majiri gosalia. Yeah, gosalia. We are just emo yete kisamura ndio mweke hao. Mgeni njoo mwenyeji apone. Asante. That is why no mchando ya ODM. Saa yes we speaking. That's why akina Babu Wino, akina Edwin Sifuna wanapiga kelele. Kwa sababu mambo yanajikokota yanaenda pole pole. Yes, wanataka chapa bale chap chap. Aba sai bata karansa torosi decision ni tusuke bosio. Ngaya ya gara tiga bakusalimuli. Ngora rode tatero para manyego ba blocked. Pinga gari jiri go etango mubunge ngo eta. Como unge. Ayo ba tuko jara ku bikeje. Tagaro muga ora bateba. Ebingo wega biguge. Okay. Ngakitura kore tomaye ngumo. No kirege konye ngo taro ro kuri gicikura sabantu gatima. Indi kuwa ba threatened yaye. Indi wata hali hatari ndi yatanga. Ababango chora bakwenda bunge. Indi rade bage uko wake sabuga na kiba kurusio therefore. Chigari bono chitirire bakaigoro. Na kibono bakuburiga aba bagochora nabo bagochora ochiko bari present ase bunge ntoma the protocol erombo yanduri gokana lakini aba nabo bagochora umete bakwachingu. Okay, between Kenya nenze ya France ngaye president je bwente gotara na magore nje ya gotara Nairobi. No possible tabwatike nago jogi buno ndo bwese abeka shot ngai between so abona a foreign country katenso. Thank you. Lakini utali rekeje kireli. Hakubijo kama as in fact security bone kwenda ko tight. Aga feel free agatara njere ndiyonse. Yodora ko burgereki umubungo ochori n'abana inchi. Uchi as a national assembly. Oyane bone gari gati jetebiro lepi. Ingi yasaleka abana inchi aba onjo kama biva. Ko bago chora ndi babiva. Baonjo. Iko kulikiri ko ite. Ngi yakobera. Etariyo kabono akili tate gasio kole karade. Konse bede jeke. Nago tebina kongo karsa. Kongo mono. Aseme yo. Bono campaign litukolio molio kole campaign ase constituency ya Emura Dikir Ndero. Aramisi ngwa kabali chikura. Mina negetindi sana. Gyo koliki chikura ch'abantu chiriwe 44 chiminye na 45 na ibere. Igokera ene kiwe mina nege kongusana katika makia UDA na kirigia DCP
Rigathi Gachagua bono yegotebekana nga David Kipsang Keter nero gochikururukia bendera ya UDA ekero Vincent Kibet Rotich agochia kururukia bendera eria ya DCP bono yegotebekana nga gochianse ntoko bayo tokera bakini bi yechisu chinene ekemina nonkebe yabo ase ebyame bibera at the same time gokora bono chinsemo chirija Olkalu igo engusana nogose uhasa mafulani agenderete gati kama ya DCP na kilikia Jubilee igoro yogo teneni omurwanireria ekya DCP tayari kioro kiringa uikagetu ale candidate kyamba kolete nominations epeji ya Kalenge yengaralire nchaso wange peji ya gatano nebo atomugano na kibone kiombe kilikyo bamwe bwechinse United Nations kiarule chibese US dollars 340 million chire equivalent to 340 million dollars US dollars chire equivalent to 43.8 billion Kenyan shillings which will expand United Nations General Assembly which will expand ya magacho ye conference aligigiri memo chu Nairobi genteke ya eteti kuna United Nations General Assembly 18 months ago. But again I believe in one thing, mugala muwe haki yake mpe asomuga no mwenge tingikereti president chiense ya Kenya buya starting from Jomo Kenyatta moye na muchuteti yake lakini nindoche Mwai Kibaki nindoche Uhuru Kenyatta na Daktari William Ruto sasa hivi na harore uniqueness geta se William Ruto. Which one? In terms of hosting abagani kuruchinse chesiko nerekera ko genda chinse chesiko nchera korekana is very professional. Daktari William Ruto. Okay. Again tobono ke kongirera no nyogo yatogia rango ngora yakale ko kongana ile president ya somete kabisa ibwate PhD in this country asomuga de yerekene ngote male sana ku represent your country buronge. What is leadership? Tenere no na kubulyo ngerese what is leadership tingo ya go divine lakini je ke rongo rubura ibure boya ina leadership epeji ya kana oseka kwa divine yake korati epeji ya kana seka seti ya the Daily Nation kwa divine yetu burai to mukano na kimbo mbosangera yoga neto kunga Africa Forward Summit ogenderete uyo ene kiria barai au kurwasi chinse au imeyenzi imero Africa kuikarana memo chu Nairobi namro chu murai wense ya Senegal. Arguably, I think one of the youngest presidents we have in Africa. Ni mdogo sana. Faye. Anaitwa Mohamed Faye ama anaitwa nani? No, akurukunga. Bassirou Diomaye Faye. Ndiko sense ya Senegal. Mugano yuno wakwa ni president ya France mundalenge ko joke emergency ya imemo chu Nairobi litukoli goro igora sepeje gatano gatatu asanya teri bakali wakachibicha ndaba Kenya random litu tata tegerero mugano uraira igepeje 10 ndio church wars pastors in vicious fight for tithe branches and land mugano yoko korete research asendo chega igepeje babegete igeligete neno evangelism center no ali negitakia jaga igo morandi kurukunga akikuwa bakora n'iki kanisa cyabo kwa bakora n'iki kanisa cyabo James Nganga James Nganga umanyekere muna kamanda wa kanisa la Neno Evangelism igego tebekana igakorega ne research ikorega iganga chikanisa chinyinge chibwate sisane nyinge. I told you this thing asa barandia ne kinano yoka igoro yechibungo chi branch chi kanisa chingo gitelenera chiritani chiabonga ichigo chigojia na mangana ya malemo last week into akwana igoro kanisa ya mebwato butukanu igoro ye property went ko auctioned ndio asengeje loan be mogeti ko rwasebengia yemo omubaste gasya yeno gwesibyora base agotalero oli nabana baye na mukaye I'm sorry to say omubwata ni no kurwesa daka yuka ne bungo yaye pakekera karaire nchara mubasto itukundi anya gotara guhetaro no naba bwata ni baye ngakibamenyete na aba bagwanira most of them wanakaa wakali sana Arsenal tu eta tiko teba ngai tukanyora ekanisa gete ya mabati ya mabosu
asa abantu bagusasimira ndio lakini umurandi gali atenere disiko actually mongwana twaenero reko ndigali agatenere kalivasi akigakyo cyo twayietanirie tukabura ni maburi amange sana gali lazima muburani mongwana yo mulenge magega mbusi nale akamanya kuburiga nkigekogera ayekerumu ayo mushirike kerurware tugobekerwa amaboko wade bungege na nyasaye nakubwenie lakini ekero murandi abwato muchando emugobekerwa igori cyanga kumuranje cyanga oyino mungwana oyo bolete kurumaga nana kurana liswali by the way ngateba kujini kukorere kuko mumwango kurana ligera ningende kulikorere research lakini alikwanira igondo rankonye gotware kerengererie ko make sense yankonye kindly. You know, it's the same thing. Because what is the understanding? It's the same thing. Yomo bunge gali babekire bintu nabakwanda sikawe ni gore kiri mwana injiga komoroze no ensha yuke kore ayo muraya tumetali muri present. Oh idiriji. Ya diriji go tubekire ko fevo mwana inji uri go tumete. You know. Nakoboria mabori nkira kokorera. Yes. Aba bunge de kante put kerege ndo na stand still ko shugulikira avya yabantu babatumeta bunge. You know, one of the monto kabere PA as a National Assembly eri aetete. Yes. Murai naro taganduri tukuruaro ro monto haro kabere PA ya kante bi kanteke monga kumisana ngomo bunge na bakuri nendege my friend ya enda America gosibikwa maino. Kiagere medical cover yabo na beko banjira ntana ko yetumeka for quite some time ngebwate chibase jijireme. What is it? Ali nendege boli achi talinga aru aleta maino. Achigo sibikwa maino. Chi need chigoswe. Akore una scrapping ink. Andaina nevocha. We mwananchi wa kawaida ambaye shaa yako imekwama, lakini Mungu wetu aliye mbinguni mwema. Awono wakolele bya. Mungu wetu aliye mbinguni mwema. Bana. Lakini nyasaye wewe nyasaye. Otangolokola bwiko muswati Miriam Chirwa. Ni wema wake. Bana. Wala. Ama lakini nani taete bwaja batate ni bintu keto nyasaye no mungani koranje. Tata ase budget yibone kujiwa somwa umutinyo wake nduzi mbona kukekwane. Tata defense na National Intelligence Service ikobona chibekere chibya sikuru kwanga chi billion chi misato na 10 chi billion 310 310 billion Kenyan shillings actually na figure nare kubwatia elia education education igebekere 422 point something billion education nare kwa jibe si nyingi in this country lakini ande sekito ya sikele mujandole it's the same ministry it's the service ingea neto hanyoro muyuri makorera sana bwana igoro tukobera no muyuri gete akamagonte biga namangana ayo muyuri iyo gaki inkibaru seretie ababalenga se education kwanya ba understand the system bakabarusio bonsi mbare kora rusio mabatigomo egero ndaoro kio ndebuna biko genda maje kurusi wonya yarenge rasima rusi ko yarenge rasima akamboli ko timura nereti asante na ndira mwene bakasai bono bwata ni mugano ino yura gege batebanga mbadi about turn on tax costs tax cuts costly for workers bwana bono naende John mbadi monene bwe kigancheke ni serikali gatebirenga kolengana bono serikali ya promising abantu bakonyora nse ya 30,000 ngamba gukunune bango twaonchoire ekya twanyorenge serikali nesiri chibase chinyinge bono rasi babachiwaka ne bango manyomo ndakonyora a third of his salary a third ndio pesa anaenda nayo nyumbani. Kuna sheria inalinda wafanyakazi? Kuna muungano wa vyama vya wafanyakazi? Ruku avamia sana Gachagua. Chisiasa chia Mount Kenya otebirenga umuraibu ya Kenya Mosque Dr. William Ruto tatageti maseseni ande onsi ozande mamonto ndensi undibwensi elinde kwa zoime ya Mount Kenya ndochega igababekire litangazo lya ngina omo senator we county ya Kisii Mama Teresa Nyaboke Omoke yeah lero mbabwate ogosangirirwa ke All Saints Cathedral mucho Nairobi ahead of the mambiri bakutware Requiem Mass yeah Don Bosco Catholic Church Upper Hill ndio mucho Nairobi ilifanyika hapa Nyamatharo
Sijui. Nafikiri Sunday. Nafikiri ilifanyika. Naro chomo Seneca leo. So ilifanyika. Alafu there will be a public viewing at Nyabururu Catholic Parish. Na boy kama takarabe mchisema cha Monarch. Itakuwa Musocho ya. Huko ndio kutakuwa na mazishi. Alafu hadi Nyamataro Estate. Basenga ya yali Nyamataro. Itakuwa vizuri sana bwana. Mama, itakuwa siku ya Ijumaa. Itakuwa siku ya Ijumaa. Itakuwa siku ya shughuli nyingi sana. Nilichonima ya kana leo ngoya nigulikaro alinya keole. I think they could have known. Mwalimu Zakari Omalibo I think nali yako ni bulere. Kai. Ali monyerera alia. Ya manyanga wache nchi yake because shughuli zitakuwa kibao. Zitakuwa nyingi sana bwana. Watu utaona wakikimbia katika mbio kazi hiyo binyira ne muina. Hakikali bakakwa yade. Yaani bona uno moja. Komo nyoka ndege. Bona wanasiasa nuko binyi yega ile koro rekadigira. MC George Gasiko ku. Kweli. I'm telling you. Kweli. Agira binyi ntare garasa ngali baka akinkwa. Chenese chisenge ndi merongeta tondagete. Ingesa ni moja mako mwali kodo. Lakini wanasiasa na magaidi I'm telling you. Wanasiasa msikoranche abantu baje sambia mule. Msiko nataka kuone geteke boyo kambe kebe sasa ya bungene. Ko ntaraveka koranche ntaratevekyo. Lindo cha alinga kiagidi. Urubya bi. Orurega. Azamba sikani. Ndio zile koli. Besa orure. Mbuyo matoru kumigo sibugete. Iba gora arujiri bukumi. Ogende ko. Watende ngu. Kai da tokikere ngori kuya. Motata zedi kupira. Moraji kujiwe. Ochande ko ruaro be. Aye. Bo tigaru aiteri aye. Akiti ayo ndo machopo. Abo birori bwe bibirire ngaruete. Na context yenga. Ndo naboria. Asese ya masili. Asese ya masili. Twazike. Twazike. Katika gazeti liga Robin Tuesday bakumulika mangana kurunga Healthy Nation aseko tabanga the two faces of SHA. Ndio. Aki mugano mulekire ga in short. Igoro ya mangana SHA na confessions y'abantu bakurunga nagiye abande ya gwakiri abande yabakanire besegeta abande teri gukora pi na kemulikire ga igase gazeti liga in a large number. Alafu munyagitali nalega iga okurobo semye bonene sana wicha sabantu baliba konyora bebwa trenti bayiboire abana ba dress yo mwana wom kirobo to mwana kengwerere ga kikoranche tema dress yo mwana obuya because kolega munyagitali ga batebage kenga pneumonia is one of the number one killers ya infants abana bingwerere. Burero wakongusana. Ogo kwana goro keuno. Kogo kwana goro burero tato bonde mbwate getia bakore goro kunga hantavirus. Wana bware tireso sobena ne sana asensingima. Kera bantu mbara wochi kuira ni gochinse chiabona kobe kwa quarantine. Quarantine. Mata kanongo cha kuguleta quarantine. Tokwira na magega. Aida tatiago chia Trump. Iga tukuteirare naende birengere bigo chia gokoro kubwatana n'enze ya Iran. So murembo tindo je sorochi hali si hali bwana. Tumete sono gwata kenda abo. Timu ya Arsenal ngona gosukere. Timbu atikende. Arsenal dalinge ya irire ligi lakini nabe. Actually ge kubwe mipira ebirere busa. Yes, ya irire. Ya irire watatagazwa. Actually wakishinde bako buwe game ya mere bosio. The next game bagwaka iko bako bwabara ni which champion. Yes, Bayern we. Bayern we kom. So Arsenal gera sigedali ya. Kama goronye ko jare kada. Arsenal digambe kigedegevia. Arsenal go wara seri bagali ya yoko imuke kombe ya Premier League. I am not challenging your statement. So wasilegeze kamba. Arsenal tafadhali. Na ende mobe muire nonje onda ihube sana Arsenal ikiagera boninga. Tigante ba lero. I'll stop being a fan of Arsenal. Amini si amini. Amini si amini. Kiagera yude birecha bila yo. Kubia? Oru ya sayo. Bibuga to magunjara. Bisoba timbrada. Chiteri ga uchigoro. Una dirige besio. Agi I'm a Manchester United fan and no I will quit. Siku zote sijakubali Arsenal ishinde.
kwa sababu ya ile competition lakini this time round aikiara akia sitole kiwa Arsenal mono kimorate mutaambia nini watu ingimono muraerese kuna fans osabira DJ YouTube sorry dondo Arsenal, we wish you all the best. Yeah, we wish them all the best. Yeah, and actually asembuka to boba kenane UEFA Champions League. But equally, you never know. But equally, we wish you well because alikuwa sana utoko wanalia maikegera, you are the only team we kurubongereza. England, yeah, so we wish you well equally. Musako bogoli bibere gera abewe ya. Najua ni final anyway. Let any team win. Yeah. Lakini final ni final. Ati let Arsenal win. Tumesema wali so mikirie garo lia se timu ya Arsenal my friend. Yes, Champions League itinyiega ile timu. Okay. Embu yera niko weka ketereni. Yes. Kera tije ko songera ende. Nase yego itangi ngetego. Ngetego sererwa. Na wikora imuki ngetego yego seiga korindorie. Kia toko maga kiera. Ile ngombe zibire para ukora imukira agateniga. Dere bo kai. Ane mbulia gole gesibire jira aboko etanga kai. Techia. Yatoka na Dondo because of time. Tunaenda wapi Dondo? Tunaingia Kaptembwa. Nakuru. Wanasema ni Nairobi hapa sijui Kaptembwa. Kuna Kaptembwa Nairobi. Kuna Kaptembwa nyingi mpaka sasa tuitibonge Kaptembwa. Kaptembwa ni nyingi chire. Ni nyingi. Wanyama komoni ni nyingi. Na wanya kayole ni nyingi. Kayo ni nyingi na wanyama tongo ni nyingi. Ere muru kwanu ngari muru ndogo korwa. Je goruma matongo ya marani yakwa iru ya Jamira. Matongo nene ya boke kamate kidogo cha South. Kaptembwa Nairobi. Mungwana yomo musaje b'imyaka yigatua taraba people lakini igarenga sobosani no muswati yomo b'imyaka yigatua igo. No bosani bwo batekerenga nga bachigokorera kunyomana na korosie familia. Yes. So kora samangana courtship yani bagenderete nobo sani bwabo ikaibuka wao kupendana sana. Yani bakaba abantu bancha inenga ki bago pima ke bitenge bibuye inenga ki nabo muise kara murange ngalero kara njuse itana botora alisi no ejo mbese itake. Ese kubi kwenyororo ngaki ekanye kepake gachaka konara boro ngaki no yo nere is one of the family members. Bakabamo asubwengi bakanarana bakoroka ni ubwanchani obonene timati usubwanchani nkoera bora I don't know lakini korenga n'ubwanchani una bare korokania oje eji video bakuligiririamo simio ndetali ule kobise yonde kere simi gebe kirikirario na kadhalika bwana omoise koyo kumbe na apply tegento gete neri shindano gete liarenge tu agachakaba shortlisted asaba ndoli barange gushikobwa tata lituke limo bali no mungwano oyo MS cha sesimi yaye ekomotebingo nero mubui wichi besa chinyinge sana lakini kwenye nchira so asimi yaye ime kumbe message yo yale gocha chibesa chibwatike gima chibesa chikache simi oro besa rutanga na besa lakini tata tachie tiko tai mungwano liboranga message ya chira ye chibesa all of a sudden agachinchia masubati so bumuro barenge bono akamotebi I'm sorry tena minyoka sigete short na nyodo emergency shughulika ntugete I will be back in a short while. Yes. Karaga enda bwana igachite ko confirm chibesa chiwese nekene nchirime akagenda akaratema go transfer umusani oye chiri bukomye umusani oye tu kawaida munyaruka ngaki tigara atumara go senko genda chire. Yes. Agatuma ekerato meroli chikagenda confirm ngebese nero akamwakera ngaki kwarore message yabu na arore chiri bukomi ngira neri bono gocha enatake gento gire nare gotema ndore gusengo chichachire kamotebi gakia samasikania manene ebese igo yacha kerombwate michando yogukumikura negitinkoirania onda achenkoligerira lakini igole nenchi achite gonchiro. Yes.
akagenda akagutiriro kibesa kiria kera gutiriro kibesa mungu arati gachi kumwaka resimi akamotebiga ki asama sikania manene wana ituko ndio turachikumirana igora ndore ase mitandao TikTok yalia kora atake Facebook abuna ora ndore bono atutopatana hatuwezi batana kwa sababu gani msupa ameomoka akaona ana haja na yule jamaa akamutigo mugoro rero kumuberelinga ki inkirende gyache nchini nakomochera karantiga umayete kibesa ne kibesa kerebeza yasoire umayete kibesa ne kibesa brigadier omwise koli akagenda akaigosa agachencha ubugima bwaye agakine birengo kuna shida alienda akapata yes akagonga mwamba mahali wono akamanyabo it was obvious akamanyabo wono mungwano kumbe gachita gachinchi birengera lya karusio agatulia atagete bono kugenda ruti ngao in fact ko rusi ri birengera lyopi tigabona mwisi ko yaja akomurigia ekera nyorre ngangu tumbira go chi akamatebika inyoire matongo makuru mungwano lya akamatebika I'm very sorry nje nanya gutwara reverse gear I've made up I looked for you ignored me ukagenda I chose myself that is it ngiwata gete nkore na yenkuganya kwani ayigoro I cannot wait for you nchebono igonde decisions ebintu byana nabangire nakorera I'm sorry I wish you all the best ya sora genda acha kakobembera nga nini nonyulete bina tu aleko sonde bitenge amo komo tu alenge nini ngige kakoirwa ayene ngiya kurusetia ngiya kongete gutaya ikurwa komboga niyo kagenda ukachoya sikwa choya te kuchi ayekora nchege ndo ngikwate gari ruti ngaya na tegeti abu ngwangire te kwa chiete enda bara sikwa alenge nchabara tinja ruti hiyo musaje rega tora musimamo by the way muisikoli as we are speaking now tanya konyora muntu mwanjete bana mumurolia mwanjete tanya konyomwa igatantaine igasireiri igarietandire igitangene uma mungwano libona ogamenye tubugimo buya igachiete tata kanyoro muntu bagachaka ubugima from scratch yani bagachaka amo bona chaka kuyaga bagachaka kuyaga jabona iga from nothingness ngamenye tubugimo buya sana anataka ngosomera gakuoti gete nanyora kagoteba nga people change quickly after money, power or attention appears. You agree? Abantu baguchenjibwa ngo sane kerebese chinguru sa attention byarorekanire. Bantu baguchenjibwa ngo sana. Chibasa chibate chinguru sana chigo chenje muntu. Yetinko mayo sembe sibaguchenjira kini. In fact ka umuntu ebezo ko understand the character ye kene nereli. Ose nande mworo kiebese. Sometimes abantu magunjara gaira nitese kiagera mbabu ati bese basongoro. Omuntu atwajibese okumi. Okay that. Abake sana bachibugate nande mbali gokora magana ayi. Abake. Nginjiri twate betenga Aliko Dangote. Igaru mukanye kumbali na kumiliki bintu karibu ensengima. Bado yeye ni mnyenyekevu. You know, ngiyakora kine abantu tutavuga tikibesa. Chitokete bintu tutagete ko expensive mono wetania. Bali bachibwate. Ibeti bona abantu bachibwate akiri kubuza mbabu ati shinguri nabugimobo. Yani no, abantu bali chibesa nkuragira barayokorera. They don't eat. Chibuke chitoko enda chinyange ji reception ngo sara asabo matundo kaikarasi. Abantu bali chibesa brigadier bali gusongorora bana. Ngukura reso doko rejwa. Aye. Musa kumulekera sigosi bakabira the meeting ya erogenda. Bantu batachibuati. Usiro bago sabu kirege ndera ini iyo.
Weke watermelon. Weka matunda hivi. Obukimo bwo wali, oburukani obwe chibando, epilau, omochera boroke. Ngoko mbegera, enyama y'engombe burukani, rete iye mbuli burukani. You know, it's a problem. Wano okumina ki. Yagero oyo bwata chibesa bwati wasi la binde because imbikale ke free. Omuntu akwero zine cocktail gite yenda yatatu ba hukuminye kirage. Ay. Soma Timotheo yelitanga ni chichaba timbekera amaemba omuongo ya kawaida yengando. Akidie gazinero kwelieze. Watebe kitabu ya Timotheo Yelitanga ni Mose. Isano nemo 10. Isano nemo kibungu kia 10 akiti kante mamaliko. Mongire ngora. Soko soma na kyumo cyakano bwa mabonsi no gwanja kibesa abande ko bakugania yo nigo bagwiyatana na korwa so kwegena na kwebeka abanyene ase obororo bonge ngana kyumo cyakano bwa mabonsi no gwanja kibesa tali kibesa ogwanja kibesa you get the difference my brother Dudus. Omochakano bwa mabe is love of money, not money. Wanje chibese my brother Dudos na boko itomoto. Alarense. Yes. Abantu bakole ibintu by'okukumi gayiga lola semetanda bako positive ibintu by'okukumya. It is the love of money. Omuntu awo itomoto yeshingi 10. Asinge anche tebese. Lakini yebese generally bese terimbe by the way nkiora kore without chibesa lakini etahote yana gati yo gwanja chibesa ni chibesa ko gwanja yes that's a very big difference adari chigwanja chibesa chigwanja agi. And by the way let me challenge abantu bechi kanisa abegeni bechi kanisa especially abarandi n'abarayi bechi kanisa orokereria abantu baino n'abashirika baino igoro yamangana ya financial literacy. Orokereria abantu nakibako manage finances chiabo even in church. Kweli kabisa. Church will be productive. Tumalize bana. Neno yamekuwa mengi. Lakini ndio taragenda ekere kwali ntogenda turumburo buligaiga. Asa mangana development ye county gose echi county kera Kenya tubwate 47 counties and we have 47 governors. Yes. Na each county nebwate number of MCAs baras county assemblies. Correct. Aba MCA mbachangie asenchira ya mogose yende amagenderero gotakolekana ase county. Yes. Ekiagera one of their biggest responsibilities no korosia machiko. Ndio ayo ara lete no development. Number 2, nabo bago approve no any budget. Ndio ya lete ko was executive. So they have the powers. Chogo otora na goseko kane bintu binde mbiba so gwetiwa. Oversight nabo bago kora. Na bago eta ko ene kinge pare ya ntuwa ete tie budget yare ko tebange pare ne bekire 6 million. Ekene likala batintro sire pare is it worth 6 million. Aba MCA nga yekurwera kwanyoranga enamba gete yaba MCA igobali no mugabana nga abana abagabana enamba gete yaba MCA aba bali ruti nga ngagabana tariko bategerera bor magendera mbaje konyora ko igubago kura kira gitagi atebanire gocha kintu getengera akorekana na kadarika omo MCA nabwo nate koba no mugabana amo baigwana negara mai konyora magendero. I don't think so because it chikeli got ebanga kero muntu na entitled konyora magendero. Egasio mo MCA kwaye kwanire buyasana burere bakase katiba. Yes. No korosia machiko. Gokoro oversight na korosie budget na ko ye approve actually. Bono ngiyaje njuta teko tebanga ki nganje tindi musani bu mugabana tindi kanyara magendero. Inche gonda so mugabana ga wabona kumusasima konyora magendero.
nesenge njobono tuwa cha kire gutumika siasa liba katu gutumika ngirichi kuri goteba. It's not only at the county governments. No nyana se national. Nataka kuracha se county yekegera. Yana ale tumubweka so that we can understand. Ndio. Tekora abantu ngao nga twagenda state house kuchikulia magendero. No. Magendero ga ko budget ya se national. I want to ask budget yeti ku national. President ko ale tiringa tuboneke kongo kwa. Ya dare no mubweka. Wa twangiri bono pi. Ora se kwa kongo elina. Abana nji babukira mambe abe muru dikiri ngo chibale kwa gachikura aramisi. Ngiye ko bagwa gachikura. Bachoro yo bachiko bagwagirisha ase bunge yake. Ata wezi impost tumobe. Na mama kire magende bezi. Omanya ko mugiya tokurwa o state magendero kimugo chigosaba. To be very sincere magendero kimugo chigosaba. Ngatebika se budget witi wase national. Kiasa bazikani. Egerege ndokia eti kugali ngasibese chikubwatu because it has been approved. That is why a county ya Nyamire University nkwa gachwere. We have Clivo Manegisahiro, we have Jerusha Momanyi Bawi Kansasa Committee Education. Yes. But my the procedures of yo kwa university. Yes. Nere gazetted. Ya we grase budget yo somo de just. No, we trying to look at these things. Yes. Una bibuena rete kobo right. Because nto wese ko kora PR nyinge. Bone ngento gesare tina kibono PR na siasa. Agi. Nakigesare tia magendera. Okay, you want to tell me abara ya bato cholete mbama yetinge katiba goteba? Yes, they know. Then why batari kubwati katiba bunia goteba? They choose the eba wancha usimba manye tikende gyonzi katiba goteba. Bono go sasimo mugavana, go sasimo president ingiye koba. In siasa my brother. Kaki brigadier tuwabukire mambi tuwagwakire chikura. Buno mujumbe represent constituency. Eka hasiya uko tukutumita se bunge. Buna kuwabe kabu yana baturage ni totokere tokenda otwensi actually. Yes. Lakini nto hoisa na se bunge. So to donate a responsibility uchi asomo nto yomo. Nayo wokwano na wa behalf. Yes. In fact wento ira notoboli asege ntokere contagious singa. Muna monto meta nkingo chigo etiko lengana negenteke. Iwo kora tika bona magana mayigo chiko yasomora ora devya ba devinte bibaminti. That is why constitution in its wisdom yatebetenga there should be public participation. Correct. So that eliogiria bananchi baka weda liweka na se national assembly yina se county assembly hiyo. Because you are a representative of the people. To we tigendo aba bagotomete batara otara iwunki bagoteba. Otebenga university nero. Abandi bagotanga yabigirulike na kusembara katano. Na iwo mujumbo borabo. Lakini na wanyana hata kitego kwanera ba lakini yatwagirie university ya Nyamira ne bwato botukanugete tuganiri montato erese buyanga ki university ne yaga juisi ko yega ze tali gazete oselia ne campus ya Kisii County ya Kisii omondo na abole tibo mujumbo not mugranga kana akadebile kujamira university nga by August ngotwalera banafunzi korwai omoske Josh Nyamoko mubungo not mugranga watch dim live gaki gosebo na bojichi ko lya onchwirwe I don't know gento ngeri ko gazetted gento ngeri ko bekwa say budget ke microsiwa na rocho moya umuraibu nse ya Kenya moske Dr. William Ruto his excellency abantu banyamache bakamusabe mocha lielia erosiwe ibedi akaira ne limit ya katewa kai governor Simbarati hii ni kitu rahisi hii 10 milioni na kupatia mande hii kitu yanzi. So can it be possible again to mune cross wagitaya say budget using what money ikiagara government expenditure asi chikoba capture ya say budget na kiego somerwa se national assembly section igete ebintu byechize mi buna kwa kwana Ministry of Interior Defense bono manyete bono buna NIS na defense na botogo tebya we can authoritatively saying aki a budget ya yegere 310 billion shillings renga nabunda barueta appropriations yabo ko chiase budget ya rosi etutake tegento gete chiko have chigari chingani chinganiga bono tutake taza ministry bona say ministry ya education ya billion chirule 422 billion
university ya Nyamira ngo apiere as one of the projects kulingana na records cia serikali teyo ikiagera teri gazeti ni gazeti teyo yes gazeti notice ya iko recognize Nyamira University na ande gazeti notice ngo twalere namba geti yes gazeti notes number issue number yes 80 so as a budget yeye ya 2026-2027 Nyamira University liyo teri captured iho a possibility ose chances chi university kwa gachua erenga kichire no maybe kaganjankero eke hao maybe lakini adevera maybe ginta nyare koeresa kiatinge maiti egetie kinataka kuboria kisi gusi stadium na jo batari ngosie kugere cha crosswa suneka egetie kiende ngitegere crosswa we need to make a follow up equally yeah torenga ngaibia ikire budget ya binde byaro nebekire ona butingo nyara koeresa with authority no na kinabo ile siri no budget tera som yeah police statement ye budget tera som bado so tutangoja si ni mwezi wa 6 mwezi ujao mwezi ujao na kibinde ebyo actually makadirio ya budget yameanza kuwa na university ya Nyamira na second chenge gazeti notice nebwentebo because there is a university kwende kwa gaji ya Baringo ero nere gazeti oita boli ndira bikro nelimo lakini nere gazeti digari tayari ne orogati mochoko yes na ende which means nechikobekero chivasi chubwa gaji. So that is where now my question comes. Aba governor iko bako work na MCS. The president works with the MPs. Kora atiga baraiba yako chora ba waziri n'ibintu binde. No mugabana ngo chora ba waziri which is executive. Na kitwara kubuli motegerering ayenoro chenchirende omo MCA gozo mu bunge yako contribute. Asama gendera gutakorekana. Ndilo swali tunauliza asubuhi. Swali nzuri sana. Ndola sema ngana maiya. Nsati yako seni. Yamona sana musiki. Thank you so much. Chira kekimora. Chira kumwa jomo tele cha tukure meroke tato. Saa 2:30 asubuhi. Ndaraja kubwata jisimi. Tigandara komanyiga igoro ya Avenue sikiagera igo twagenda rundu. Twagenda rundu ikiagere binde yugatubibwatera ni ubiyugwo na bire ikiagera naye birengete bino motegereri. Kera nayo mwananchi. Inchi ni yako. Wewe ni mwenye inchi. Tasijui walitoa wananchi wapi. Avenues igego konya stockists asoko wa finance. Kwa finance inchire kyo motegereri. Mbaliko kwa besa obeke koboko. Onye kubwate agrovet yao. Wosekero kende totebe nubwate esto yechibanda eno moonia. Stock yago keire. Lakini tubwate inchera uragende kuye stock ya okuru wa say distributor simply because tubwate besa cash. Most of distributors na suppliers iko batagete chibesa cash matigana. Sasa utafanyaje? Ihoko liyo monyakero. Ihoko liyo somebody akoebes na hacha akoerendo isa ni stock. Kira bora atakia 200,000, 300,000, 500,000, 1 million, 1.5 million, of which a person cannot give. So we have an institution. Egokora mangana financing. Kogokonya bunaye gusuka busyo na erekoro kwa Avenues. Na rubara gokonye. Igo bakomanya umugano mwakwa na mwikerana. Bamanya kogenda se distributor bagwakanira mali yali utagete aretwa se aggravate yao gosa sisto yao kwagendera konya barabukwa bakana ngora asa mange igo mukumira na ground ikeno bara se county ya Kisii, county ya Nyamira neli ya Migori wako kwa ground kabisa wamekita kambi na boko bakere simi namba yabo gere 0111133300 usena boko bata star 789 star 89 hash bwate machiko na maragongora onyarako bukwirikia na kumanya limit yao onyore ogokonywa usikose msimu manake Avenues wapo kwa ajili yako kora tole buli rindi lyonsi toyera kolika SMS wetera 0791 088922 SMS yiyo nabo tokomake sure nga maboli yeyiraniriwe ekeredit ko lya furahi day ndutwale interview yeye maseyemo no mu bisekuru wase institution
ya Avenues. Unanipata? Chireka ne 32 chinsa nibere chebono mambye motegereri chinsa ngo kwanira ne chero ngo rwa Africa ya mocha onyali onyakwebana kintu ngo bwato kaga igase chisekendi chokubara ngira nega igambwa tesimi yao elindo ntebi na ki. Do you think MCAs and maybe MPs ngo changia bara senchire mo guseyende asa magendero gutakorekana mbali na borobugo chorwa elinde bakora magendero? Maoni yako SMS line 0791 088 922. Kwenda na wocha Castan by takuwa napeana nambari ya simu tusungumze moja kwa moja. Nche nkuru kwa du Omonya Kerogo. Mwanu sababu tigabono nchimotero nyalunya kwebo monyage tari umuntu wachenda bato. Mwanu sababu tigabono nchimotero nyalunya kwebo monyage taria umuntu wachenda bato. Nyamungu kwana